سلام احسان، خیلی شد ما با شما نخوردیم. البته مخلصان هم تشنه آن هستند که از احسان پنجشنبه سخنهای نو شنوند. چطور هستید در نوبهار؟ کارهای شما چگونه پیش می‌رود؟ علیکم بر سلام به همه مردم تاجیکستان. در نوبهار خیلی خوب است. خیلی که همگان شدن. ما با تیم تا 23 سالهای تاجیکستان دو بازی رفیقانه گذراندیم در بحرین و بعد از آنجا من راست به ازبکستان آمدم و دید روز دهم بازی چمپیونات بود که با دسته الملک مساوی انجام یافت و حالا در شهر تشکیل قرار داریم که روز 15 همین ماه با دسته پختکار بازی خواهیم کرد. خب از اون چرا انتظار هستید از دسته پختکار؟ یکی از بهترین ها هست. خوب شما می‌دونید که دسته شما همون جای هفتم که سالی گذشته بود باز در همون جای قرار دارد. بله راست گفتید. دسته پختکار خیلی دسته پرقوت است. چند سال اخیر است که چمپیون ازبکستان می باشد و خیلی که گفتید ما در زینه هفتم قرار داریم و فکر میکنم که شانس خیلی خوب است، چون که دسته‌ای که در مقام دوم سوم قرار دارن از ما نه اونقدر دور هستند. 6-7 خال است و ما با دسته پختکار خدا خواهد تنها برای غلبه میبریم. در 17 وکوریه که دسته نوبهار گذرانید شما 2 توپ زدید، 2 گل زدید در نظر دارم. برای شما این کم نیست برای شما؟ بله میخواستم که بسیارتر گل شود و 2 گل در چمپیونات، 1 گل دیگر در کوبک ازبکستان زدم و چمپیونات میخوام که تا آخر سال اگر امکانیتش باشد نصیب باشد مثلا 5-6 گل دیگر زنم خیلی خوب میشود. خوب با شما البته موفقیت. بله ما باوری داریم، از شما باوری داریم، چون که تا هنوز گل‌هایی که شما در تاجیکستان از یاد ما نرفته است. میخواستم یک آوازه دیگری که یک لحظه پنج شد گویا که شما با دسته دیگر میرایید و بهتر است در تمام رسانه ها هم درد شد. چگونه این نقشه داره؟ شما با کدام دسته گذاشتنی هستید که این قدر آوازه ها خیلی سر و صدا ها بسیار هستند؟ بله من با ماگنتی من کواتیاپور که شما خیلی خوب و شخص را میشناسید، پیشنهاد از دولت ترکیه بود که سال گذشته آنها زینه ششم را اشغال نمودند و همه همین سوال ها فکر میکنم خوبترش همین جوابش را با فکرم که کواتیاپور نصر میتواند به شما فهموند. یعنی شما گذاشتنی هستید؟ نه ما گذاشتنی بودیم و دسته که من حاضر قرار دارم نموندم که به ترکیه سفر کنیم. خوب، یعنی که شرطنامه شما بعضی پونکت هایش تغییر یافت؟ یعنی شما بیشتر نوبهار به شما مبلغ میسپارد میدهد؟ نه اینکه از برای من خیلی که با دسته نوبهار عین حال شرطنامه دارم و ممکن است که از همین سبب که مرا نموندم. خب تشکر. ما باوری داریم که در نوبهار بازی های شما خیلی خوب می شود و مخلصان آن چیزی رو که انتظار هستند همگی میبینند. مخلصان شما در ازبکستان خیلی زیاد است. بله مخلصان نوبهار یکی از سرمخلص‌ترین دسته می باشد که در تمام ازبکستان و از تاجیکستان نیز بسیاری ها نوبهار را مخلصی میکنند. فکر میکنم که از برای من مخلصان، بله مخلصان مثل روشن هستند یا ایست روشن؟ مخلصان ایست روشن یا که روشن؟ میگویم که مثل مخلصان تاجیکستان. تشکر. اینک بید احسان جان بعد چند در پایتخت کشور عزیزمون در ورزشگاه مرکزی دسته استقلال که شما بازی میکردید و محض از اونجا شهرت یافتید،
дар бозии 8-1 ниҳоии лиги қаҳрамонони Осиё бо Персеполис вомехӯрад. Аз ин бозӣ шумо чиро интизор ҳастед? бале, дастаи Истиқлол ки ман аз онҷо чӣ гӯям, аз онҷо калон шудам ва ҳавоя расидед. бале, то ҳозир ҳам ман он даста дар дилам аст ва мо хеле хурсанд шудем ки бори аввал дар Лигаи Қаҳрамонҳо ва бори аввал аз гурӯҳ баромаданд. Дастаи рӯзи 14 ки бозӣ мегузорад, дастаи Персеполиси Эрон дастаи хеле боқувват аст ва ман аз дастаи Истиқлол боварӣ дорам ки бозии хуби худро нишон медиҳад ва ба рохат ба даври дигар мегирад. бигзор ҳамин тавр бошад, аммо медонед ки дарвозабон Рустам Ятимов ва ҳамчунин муҳофизатгар Мишин дар он бозӣ намекунанд. бале, бо Рустам Ятимов мо дар суҳбат ҳастем ва ба вай шифои комил хоҳонем. бале, Рустам чӣ хеле ки шумо шоҳид будед, дар бозиҳои гурӯҳӣ хеле нағз баромад кард ва Шоҳрух Пирӯзбоев, Мухриддин Ҳасанов ҳам ҳастанд ва аз онҳо низ боварии комил дорем ки чӣ хеле ки Рустам дар бозиҳои гурӯҳӣ дарвозаи худро аз гол дифоъ кард, эмин нигоҳ дошт. Вале аз ин бачаҳорам хеле боварӣ ҳаст ва муҳофизатгари Мишинка хеле нағз баромад кард ва ҳастанд бачаҳое ки аз ҷумла Зоир Ҷурабоев ва Адат Ҳанонов, Манчел Сафаров бисёр ҳастанд ва фикр мекунам ки метавонанд ҷои вайро иваз кунанд. Нуриддин Давронов ҳам дар бозиҳои гурӯҳӣ ба Истиқлол кӯмак кард, аммо ин дафъа дар бозӣ намешавад, чунки ҳанӯз ӯ дар Индонезия ҳаст ва дар он даста боқӣ мемонад. ҷои ӯро ки баҳс мекунад. чӣ хеле ки ман медонам, дар Индонезия тӯли 2 сол буд чемпионат оғоз набуд аз сабаби ҳамин беморӣ ва Нуриддин Давронов дар бозиҳои гурӯҳӣ хело маҳорати хуби худро нишон дод. Ҳамагон шоҳиди ин буданд ва вай тарки даста кардан ва фикр мекунам ҳозир бошад ҳастанд ба ҷои вай Амирбек Ҷурабоев, Тимур Ҷураев, Ислом Зоиров ҳастанд бачаҳо ва Нуриддин хело нақши калонро дар бозиҳои гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳо ки дар Саудия буд. Хуб, Эҳсон, агар гӯям ки Эҳсон пеш аз ба бозӣ баромадани истиқлолиҳо, яъне бозигарони Истиқлол ба онҳо чизе мегуфт, ин мегуфтагии шумо чӣ бошад? Шумо пеш аз бозӣ даромадан бо Персеполис агар дар ҳамин ҷо мебудед ба футболбозони Истиқлол чӣ мегуфтед? агар вақте ки худам бозӣ мекардам ё ки не, пеш аз бозӣ шумо инҷо бозигари Навбаҳор ҳастед, аммо ба Тоҷикистон омадед ва охирин пеш аз бозӣ баромадан бо бачаҳо салом кардед ва ба онҳо чӣ мегуфтед? Масалан, чӣ гуфтанӣ будед? Якум дараҷа ман ба онҳо пирӯзӣ хоҳонам, мегуфтам ки пирӯзӣ хоҳонам ва аз ҳама чизи асос ки бе ҷароҳат аз майдон бароянду ва тамоми мардуми тоҷикистониён ки дар дигар дунё, дар дигар давлатҳо ҳастанд, мегӯям ки мо бо шумоем ва мо ба шумо боварӣ дорем ки ғалаба насиби мо мегардад. Саломат бошед. Барори кор якҷаҳон ташаккур барои ин мусоҳибае ки шумо бо ман. Ташаккур зиёд.